Evo, predstavite se za naše čitaoci Azat Ora, koji ću sigurno da čitaju o vas, gledat ću vaše slike, pošto njima svima jako interesuje kakvi su Jermeni u Srbiji, šta su radili za sebe, da sačuvaju jermenstvo, jermensku kulturu u Srbiji, pošto ja što koliko više vidim da toga jako puno bilo naravno i eto vaš utisak o tome šta ste vi lično sa vašom jermenkom suprugom radili, ovdje ste rođeni, kad vam pradede i prababe došli ovdje u Vrnjačku banju, eto malo o tome, ništa nešto specijalno. Ja sam Derbogosjan Milan, rođen u Vrnjačkoj banji 1926. godine. Moji roditelji su došli ovdje, izbjegli od genocida 1922. godine iz pokrajine Dorćol, Adana. Ovdje su došli moj otac, njegova 3 brata od strica sa porodicom u onom trenutku koliko ih je bilo. Ovdje su stigli negdje početkom 22. godine. Primljeni su u sredini ovoj, iako je to za njih bilo sve nepoznato, ovako raširenih ruku može da se kaže, samo se izvinjavam, početak trebao sam da naglasim, a to je, oni su prvo, kad su to izbjegli otuda, prebačeni brodom do Soluna i iz Soluna je neka delegacija išla za Beograd da se obavesti da li mogu kao izbjeglice da dođu u Jugoslaviju. Kralj Aleksandar je odobrio njihov dolazak, obzirom da se radi o izbjeglicama hrišćanima. Kad je tako, onda znači mogu, posle toga su oni stigli ovdje u Vrnjačku banju. Ovdje su bili smešteni najveći deo u zamku Belimarković, generala Belimarkovića zadužbina. Kasnije su se, kako su prosperirali, radili, osamostaljivali se, učili jezik normalno i sve ostalo. Da skratim. Da samo govorimo o mojoj porodici, brat stariji je radio koliko još dugo godina, Marko Derbogosjan, umro je pre 5 godina. On ima 3 sina, ja imam 2 sina. Oba su odrasla, već ljudi svoji i oba 2 žive u Beogradu. Ja ovdje u Vrnjačkoj banji živim sa svojom suprugom, sada kao penzioner, a inače radio sam uglavnom kao službenik dugo godina u zdravstvenom osiguranju, radio sam u opštini i radio sam kao društveno-politički radnik u sindikatu, tačnije. Bio sam predsjednik kulturno-umetničkog društva našeg mesta 25 godina. Počasni sam predsjednik doživotno tog društva. Za taj svoj rad sam nagrađivan od strane i saveznih organa, ordenom, od zajednice sindikata diplomom, kao zaslužan građanin Vrnjačke banje imam povelju sa plaketom, također imam povelju sa zlatnom značkom kulturno-prosvetne zajednice Srbije za rad u kulturi. Da moj taj prethodni period toliko. Vezano za rad i osnivanje društva Srpsko-jermenskog prijateljstva, inicijativa je potekla iz Beograda sa Bodom pokojnim sada na čelu i ostali koji su bili zainteresovani u tom trenutku. Ja sam preko njih dobio statut i sva ona pravila po kojima treba i može da se učlani u društvo. Ja sam ovdje u Vrnjačkoj banji tako i postupio i učlanio sam negdje oko 30 u društvo. Među članovima su bili ne samo Jermeni, nego je bilo i Srba koji su bili učlanjeni u društvo. Međutim, kasnije sam se ja razbolao i
nisam bio u situaciji da budem tako aktivan. Ali to dok sam radio, imao sam priliku da posjetim Jerevan sa delegacijom zvaničnom Srpsko-jermenskog društva. Koje godine? 90. godine, krajem aprila i početkom maja. Te iste godine smo mi imali i uzvratnu posjetu od društva Jermensko-srpskog prijateljstva iz Jerevana, koji su bili naši gosti. U međuvremenu, kad smo bili tamo kao gosti, svako je od članova delegacije koja je bila tamo iz svog delokruga nešto pokušao da pomogne Jermenima. Ja sam sebi uzeo zadatak i tako sam postupio da, obzirom na onu tragediju, nesreću koja se desila u Lenjinakanu, jer tako se kaže, da pozovemo ovde 20 dece bez roditelja i 2 nastavnika i oni su bili gosti Vrnjačke banje 30 dana. Trudili smo se ovde da im njihov bol ublažimo koliko smo to mogli i posebno mi je drago u ovoj sredini kako su nas ovi ljudi dočekali, počevo od autobusa kako su stigli, pa u hotelu i u svim drugim susretima, kako su zavoleli tu decu i decu oslobodili od straha i svega. To mi je bilo nagrada za sav ovaj moj trud. Toliko za sad. Hvala vam puno. Ja mislim, ovo će biti dovoljno.